Obi di bibi say di obi ba. Ama mo so ne so. Munim sa saa no wote etimi aye nanim boko akasa boko hwe be jana menyame na enne asema mi kan wasemu biem omopo nye live videos ni atam media meja woni pe bia dia menyame nyame na areto wo no na mesi kuku a onka hyenkodu emasum nu no wokwa mu da so wetimi de saa de wi abedi me opposika ogigi free me hu nyina me say me kire on the chat ni bi me yi chat ni bi kire wa catch him so woni one cedi mpo wo ne ho men soma me yemfa 200 cedis mfa me hia ontofu wenwu ne ka mu me wi a like o de kwa enko ba bia enti take a lead go to court me ne chat nyina wa ha enti wo hunu me ansa me de court kure nkosi hwe na dako de me da ho mintimi nna because no aka kire me say men send this customer send this car cars da me ya counselor no oba ho na one me abeko oba ho nso a oba be create scene wo ho nti men send this car enye na last 2 days sinya emesa ko hospital biem na sesi akura no doctor ne say every week bia memra afi wo sende so asan sende me feeding me Ch0p money so ka ho na chese hospital ni Ch0p money ni nyina besi 4,000 na me say ma me adwen eden na wonyam kwantia wo de sade we dupu me de na minim say wo boa no kura bi anim because na ne nyonko bi edi nkan ka kire me say wo boa na wo de sade na di mema mako nan enti wo beba me ho no na menye information dada so wo boa me catch the day say wo boa pe wo se ne be family na family call hospital so wonim say mintimi nso ne nsamfa ne nko hospital mintimi nso ne nsamfa ne nko nyankopon hata hoi obedi ma asem de ama me mintimi nso ne nsamfa ne nko hospital ti wotimi frame no aka chem say so se me boa be family call enam say mintimi nso ne nsamfa ne nko nti na mabusa ne say nti wo se wo how many months me ya chat nyina wa how me delete ba kokra o me delete ba kokra sa asem na kokko sisi a me kogya me fon ato ho fon ne na ebe ka ma asem mama me mwe ma no nka asem ba akompo da fon ne be ka ma asem nyina e di ama me ka se bi fra abrochiri ba me nam kwan so a me ba airport no ka chem se me hwehwe bibi te se ring na me ntom me hye nam se sesei wo se me nam a eya nkofo se me pe ekwana me yes smart na me share shop bi a eye omoton jewels wo ho na makoto ring di amount wo se ene to bibi te se watch kura na fa be hye me nsa na me na ma abonte a me mpese obi a ebe ka bibi ade a kire me it work no every week bia no demand this car every week bia no demand this car afia yama hometi e na me frame lawyer am say law asem bi say ha me mpesa me wife beti because me di my ye bibi de asie na e no kire say me respect ni nti me nkoye mani nhunu eti say bibi say na ba me hu de meye wo say daddy me no wife be kasa e no na me wife kasa ye na me wife say bibi ni ada na won kan kire mo ama gay ya gigi usika sa afi na wo be kan kire me na say we ye nipa enti say bibi say aba ada na wa twen so ama wa koso ham bebre ansa na wo ba be kan kire me na chese oba ne side de asovu awie ekwo na me gold na say me efi na kro me ma wan cedi na me doctor no me lawyer no send a letter eno me ye de bre no ka kire say sika wa agege no eye efi na kro enyeje papa ni sika biem ade na every week bia person okọ hospital okay so say every week bia na wakọ hospital da dia wakọ nyina ye hwehwe receipt hospital kro na akọ e ma ye nhunu yan kofa receipt nyina bra bepim sese won provide receipt ba akompo ena me lawyer ne ka say girl no onyi ni say girl no enioma you okay because won timi provide receipt anche bia no ono kofa lawyer ne ma me counter ye de na asema lawyer ne be kan say ne client ne say sika bia me de ma ne bia me de che no ena me lawyer ne say baby me frɛ sa lawyer yi ofa phone ko frɛ na sa oni ni nyina na omuko school ba ko oye ne classmate en wo kyerɛ nsɛm nim nyina kyerɛ lawyer ne say hey wo client no ade say no wayo ade say no de yesofu bi
no one says so for no ontimi nkoka na asem kire obi enti o ma dupu na chepa e na lawyer so oh na say na asem ne tie de na yetwase yehia na me maga ni hunu say de wo ye ne nye ya nto o nka biem o mo fisi date say ye behia no ya nto o nka biem girl no so e send message say on pem sika biem afi de ada wo send message so on pem sika biem 3 days pepepe me hwe say ne wo fa na frɛ me o frɛ me o se agya kuku a wati atofom o wati atofom am wa bleed dem nam so wa bleed sesei o se wa bleed ya na ko hospital nam sesei eno o se nam pede me ka kire o na chese o mo pese o mo kire me se ye fo na ye dai asei mi wan so akwala yi nimu se wo boa minim so o ka kire no wo fa ne se wo boa o wo fa no so wo hihye adwuma didi ne wo fa no because do baby no waka chantama men send sika nkoma ne wo fa ne biem na on pese obi abeku no e ma men send sika nkoma ne wo fa asama mi kan so message o send yan so wo phone so message o send me no e wo mi phone so eno na mbusa mo say enti mo ka se eno wanya de ade ne nyansafo bi ntimi nhwehwe baby a me wa me ka se ma yen hwe de wo phone so me se me ma asem nyina ni phone we say se ne phone we ayira me ni asem bi aka biem because say information sa me ne ka say ye nyina wa ha ono ankasa ya we etibusa aho se gewe so wonim enkomo ni me di eni no wonim de wode aye me a ankasi de obetena ho twa ntro se me ma ko repu akwala 14 years abra wonim akwala ni age but wonim ni din anka wo information bi a ebegu me ho fi pa confirm out anko de beba she will never hesitate to bring it out anko de aba obi di bibi se ye di obi ba ama mo so ne so munim sa no wote etimi aye nanim boko akasa boko hwe me jana menyame na enna asema mi kan wasemu biem omopo mo ye live videos ni atam media meja woni pe bia ya menyame nyame na areto wo no na me sikuku a onka hyenkodu emasum nunu wo kwa mu da so wetimi de sa de wi abedi me okonsika ogigi free me hu nyina me se me kire on the chat ni bi me yi chat ni bi kire wa ka chem so woni one cedi mpo wo ne ho men soma me yemfa 200 cedis mfa me hia ntofu wenwu ni ka mu me wi a like otimi hye dem no wasua na mafa phone na ma friend video call because was wo ko ware be ma bi be ka enu odi sika no enti bema ne motriti no bo no ma onyinse ekura ma seye seye nokure senya nokure media pictures no send de ma me hu se san wa ye wedding da na wedding no ko enya 1 year ene guye wedding ko enya 1 year ene guye hey etimi aba out obeba out ababa be disansem hunu no wo fa wo frame wo WhatsApp call because now block no me live ba akoso me pick na me ka say me sister na afre wo pick ya pa wo say encha wo be bon say mama me say wunim say we nya ho adi na me na ma ya wo dan ka de kura me dia ya wo wo say yanse matese yi wo ma destiny da ho ba asori na me mama destiny ba asori woni obi abekon wa asori ama ya bani mu nyina se mo obi ansi wa asori ho mo obi ama asori ho biem na se wo hunu se nipa kro na e ba asori a ade na de nipa ne ye nti a ya ma na ba asori wo so wonye the same thing na wo de wo frame ya na wodidi matam se destiny ba asori de ono so be ba asori minti me nya ne hwe na asori enye media enam say sister asori enya media me na me lead asori no mo ba asori aba beko be ma ho makon aso dem am say mo obi ansi aso dem because mo ye nkurasefo dia mo obi ansi aso dem ho na wo hu say destiny aba aso ya destiny wo no wodi ebu ese fata dia be pacha wo na wo se wo mpacha wo na mpacha wo chena enso chenchena wo be ba asori na se wo ba asori na se security fo no obi de nsa kan wa wo be me achena tum chese gewe se wo ba betete me papa me se me jana menyame se me ne virgin bi ada ene ene ho son se mimbreki wo bi virgin abra meni ni wo fie ho na wo aba beto me so a ene won ka hyenkodu
Messi girl way, dachi be a monkey pusa, audio way, mon fan to go, Messi girl way, a what, and then hobeba. What me a yes, I dear we say, upon sham shell, upon sika would defree me home, me will fear no one papa number, one in the papa na uncle nebaya, o free royal family, ain't ye bade ye beji, quasi a bosika. Messia yesen or kaya me is canam the amana papa na jash in bottom. Na me who penny bonny and what is sa uncle ned that me who be that. When we say we are sure say awala like what hey me say papa no ni wo bi di nkomo na nipa kro no e de meto phone ne so na wo de meto phone ne so na me tie ye no na nipa kro so wo ba be so bo asem no me ne papa no ansa na wa fre kuku anaka chense ade a wo ye ne nye eti nipa no de meto so na me mute me ho e na me jai se papa ne nkasa papa ne nsamfu bi a wo kan nam se hey wa ba mi fi ababa beji sika bra wa musa wo ba ne se eye adwuma na odi di sofu ya na se nya adwuma wa musa hey meja masema menyame Ghana fo meja masema menyame na de mpesa me mamu hunu ne se osofo so yi nipa osofo nya ntabo osofo wo ye nipa osofo ye nipa te se de mu ye nipa ne pepepepepepepe anu ti na Paul kan se papa me pesa me ye mintumi nye me ndonso petro me nhome eye atuduro me home te se de mu nyina mo home ne pepepepepepepe na ade bia beto nipa bia yesua mu nyansa wom me miti wei se me pa se me hunu wo nipa bi na me hu so show attitude ba ko mienu wo de drama ba me side me pamo na nesesi akra na aye me den se obi kra send me message na me fa mani nkonkohwe enti nkofa send message bebre metie menye nipa bonefo da bida ono ankasa girl nankasa edi adanse yese menye nipa bonefo enti so wetimi free nipa mu abaye mi sei dia megya na manyame enti do obi abeka bia wonka efi nne mo beka sama ade ache me nka biom na emom onipa wode ne ho baji asem ni mu abra woni nyame hira yempesa wo beka wode ne ho ji asem ni mu abra woni mu hwe na wa ma mesiki for information bia free me ho wan hu nyansa ma yesa ade no onipa bi wode ne ho ji mu biara watane hye me image biara mema mra na yadwuma na mehwe se obi beba ba bebusa me ana obi beba be ka se me pawache wa meja oba we ya menyame meja na menyame oba e woni se meteme yire ho ene obeka kire me se wate se me yire ha me nam se da bi me yire won ha me ehwo na me hunu se girl no the agenda ne nam na mbusa se hwan na ka kire no so wo se on kan kire me na ade a girl ne ye no eye wono kasi no eye beki ena me sofo baako omo na eye sa me sofo baako sa beki ya oge yetimi awia na adwene amo na eja asori me wo get ten kese no ono kra no ade na wo kasa na o jeje hu na o ye dede sa eye nkura sesem nti o ye sa e ma ne nye sa na wo ko otabe mu ha omo nye sa wo ba be kasa no no afafo no record me e na me so me say eni e twasa me stop no o ye sa enye wo hu no se enye professional kra say wo preach ya na o tie preach on ye enye sa wa asori baby a wa brand hu akodu ni kwa sa o ma get next kwan e ma ni di sa insibunu no wo ka wie ya me so me ye ma dwen sa me kura maka chense ne ntade a wo hye no me mpe na ho siesie no makasa akire no sa na wo record me o record me ape wono ne Canadian one record but me kasa me shasa me kasa no record no de koma beki ko ka kire beki se tie de osofo ne ka eno ni beki be ye one ba wo ba ye ni nyina wo jeje nkofo numbers e wa asore ho wo ma nipa be se 30 eja asore ama obi a mete ne nka bia wo se kasi obi a mete ne nka bia wo se kasi menyame me da se me nka se biem bye yeah
Cause me they can from your back to the area. Leo. Mr. Mankwa, me office was saying this cabane de awie project no. Eso de bia me office ka mane wo problem. Enemremu. Na monte tap sending kan. No so ne de. Tap send dey easy, fast and secured way. Ubetimi send this free amanone. Aba Ghana bank account and as a mobile money account. Untia transfer fee bia. Sir, I obey any say. Chirani say won ko App Store na Play Store. On download the tap send app no. Or download dia. Ebebu sanso promo code. O ma de pet TV shim. Obenya €5, £5, and answer $10 on his first transfer. And you make kwa friend a catch them. Tabi minyanwe. Esansa tap send at the good news aba. Tap send the giving the customers won't or the tap send wallet aba. I know about anything. So your customer who you KCCA. Ubetimi akọ tap send app no no create wallet woso. Enti se rate ne kosora now the sika ko gu wallet no. Anase mpo betimi atosusu nkakra. Enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no. No anse wa send sika na ba Ghana. Anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no no. Tie. And you said to say you use momo Ghana hey no. Sa pepe. Se si tap send that trainer shim. Kopiem wo United Arab Emirates, Netherlands, and Austria. Tap send na. Papa no.